Bukajanalong State Minister Piyush Hajarika kahumridam. Tawara puthak hamren rong ni hangarat ningkipung. Mohan Singh teron diabetes akis okilong abang phophan kirap kipidun. Kardom Pinyada ABIRTA longpen nilisami marvelous rong parpi. Nonarjo ikta ABIRTA angton pen. Jagirot MLA mate Minister of Health and Family Welfare Piyush Hajarika kedamtang chitini phai hini arni Bukajanalong kahumridam ABIRTA ribdunlong. Halaso arni Bukajan plywood Nepali Bastialong Ganesh Puja Katalon arni Ladakh Abradatum kachopha tengsi alang lichitong dunlo. Plywood Nepali Bastialong Ganesh Mandir do Laso Mandir Pining anki ningkan ingkoira narkep arta pleng tanglo. Aningkan vangason tak bangsor nisita Laso Ganesh Puja Katalon hut Minister Piyush Hajarika afansi chophaponlo. Minister Hajarika ben mandiralong kardom kardia phirangke tumangno lamke thanpon ke nili Ladakh Bukajan ke wanglong lake kopaisi kemilo ningarong bonlo. Lapenalang li NRC finalist along masap ning ingsamu ilang athe Ladakh Asamar lo kido kiong dung abari matung penangan amen nang lidun de lasi lahailam pamera ingsir pamesi kemi pusi ninjetekan. মই ব্যক্তিগতভাৱে মই একদিন কৈ আছো মই অত্যন্ত অসুখী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এইখন এনআৰচি অসমীয়া জাতিক বচাব নোৱাৰে অসমীয়াক বচাবলৈ আমি নতুন সিদ্ধান্ত নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু আমি সকলোৱে মিলি অসমক আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব নামকৰ্তাই খিলঞ্জীয়াৰ বসতিস্থল এই কাৰ্বি আংলঙত বা ডিমা হাজত আমি 15-16% মানুহক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিলোঁ ই অত্যন্ত গৰ্হিত কাম মই আকৌ কৈছোঁ মই এই কথাটোত একেবাৰে অসন্তুষ্ট যিটো 19 লাখৰ যিটো ফিগাৰ ইয়াৰেতো অধিকাংশ ভাৰতীয় প্লাছ 71ৰ আগত অহা বেংগলী হিন্দু মানুহ আছে কাৰণ তেওঁলোকে শৰণাৰ্থী চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে এখন শৰণাৰ্থী চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে শৰণাৰ্থী চাৰ্টিফিকেটখন বা কেম্পত থকা চাৰ্টিফিকেটখন এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ নকৰিলে গতিকে সেই 71ৰ আগত অহা বেংগলী হিন্দু মানুহখিনিও এই এনআৰচিত নাই নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ যি বছৰ ধৰি অসমত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াত নাই গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে আকৌ কৈছোঁ মই তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই আকৌ কৈছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত কথা এই এনআৰচিটো মই ব্যক্তিগতভাৱে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ Bukajan penanan terang KARBI ANGLONG live. Parivartan pu asi pen kachathang flub det piang kangalong Bharatiya Janata Party pen hamren rong nihang hawaraphan pinikon ahoklo. Ningkan krip hok Congress kachari ahut pen Parivartan Narendra Modi asarkar kewang kiduk kelak rong rup ahawar amekri pininang likachachar dam kuson. Labang soalam nang likopilo kamatha. Amreng constituency pen aphongtin atiket aphongtin IMC jonghele chelar sita kachingtura phan kengkam isita ke pregdam ave kosonlo nangli chinima athe kupilo apor ka chonghongalong towar selam serak rei pulote kewangji lang kapido ponji kilikahut jakong horang cherap dun thekte po alam KARBI ANGLONG lai pathengno haladak arong asor nang pachinidun hang atuwarta lapana dulong ke henu manang ni tumta nang matha det asonte ta tum CM tumta la puna thibang ra para tuwa ke hinu ke nang tumna nang thailong lo la pen rang bom la pen ni tumta puan ka sik sak gari motor ta pon ne la pen ke rong rup ka jing thur puan la bipin nang la sina tumta ni tum phan nang matha ni kadi pulon ni tum ke no ni thang yang bang ke na saput pe la pen wut ti ok port da ni tum ke phan arong ke wang si wang de ni so teng rote Pinpur me atheke labang so constituency arlo rong ni hang ha waralong rinate rangpi alangli MEC haidet pen RJ amumang chiklang dam phli abange isi kaching thur akeng kamaphan kapatikuk asonsi manlo rong asor thurpak pen check kai phoke kim kachobor I labang so dolong aphan sarkar akirap kilongji aphan comment tulo Mithanga constituency kapaphi hektik labang so rong ni hang aphan kamatha kavya joini kiwangji langapor rinate rangpi aphan rong asor pen vote pi thek thelo बहुत पीता में सितारों निहां के बहुत पीपे लो हमरें का नेरी नाते रंग पी के फान के अंके so that implement to ta kai ke ta chunam bom nangi la pen kai umreng khang adelong ta rong asor ka chobor isi delong do chot kai pho delong la si kai ke ta utu ponai so that data nitum siksa o rong asor phano rinate rang pi phane बहुत pi ji phane tamila Kilik aprang vote ka chuhang aphan
ronga sora king rialong kapale damahut kachichak ponalam haidet pen hala so ronga phan tingedet lapu diphu guwahati pen delhi kidam kahela rakam kapat he pen rong ruba phan tingedet abangki chokchi polam hala daga ronga sor kaning jelam the longpon news report rongbong terang Karbi Anglong live Hamren. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Penjaponsi Chitini Phai Pli Arnikang Sampor Phai Pli Malom Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along irrigation, food and civil supply, sericulture, excise, handloom and textile lapen fishery asai kampen aveki roitu amai kangni aveki roitu amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen ki Japon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi EM Mongol Sintimo, EM Pradip Difusa, Secretary Lapensai Pusai Piatum Chetongdun. Aveki Ruyamai long Jasemet Non-Lapsable Central Pool of Resources, SOPD, Lapen, Assam State 5th Finance Commission, Asai Doan Kiklem Kita Maputak Chingwai Chingsai Pon. Bangsua P Education Asai Kamalong Lokachar Liklim Somar Atum, Kimisen Kachar Lipon Long Jiapan, Lapen, Karbi Anglong Arlo Quality Education Kilong On Jiapan Chingki Chingwai Pon. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Phire meme diabetes a kiso kilong chungpreng marjeng RJ Mumang chilar era kiso kilong abangphu Mohon Singh Teronaphan Pining Prim Pen Dovai ke nam jia tangka kaduria jok Karbi Anglong Live along Executive Editor Daniel Hipen alang liki solam te kacethan ningrung hup anpina jok tangka subsovet sita chipidun labang so kisung ke theglong ning chikhangun AC penang te bok te rairat pen chingrum si ningmi ningdo tangka chipipon rinti Mohon Singh Teron diabetes kilong lok abangphu Kayar je amumang kiso kilong pen chungpreng marjeng ke theglong pen alang li kiso kachilang atangka ki ikla pen non Guwahati long si kachilang dam ji aphan tangka kilongji kalisi ing prem kachipiji aphan anta tangka kaduri ajok achethewang sin pen kaning rialong aning kemi pen kirap kapajirdun ceasefire ke deng tangabangphu atum pen tangka chipidun anparta multi utility building arlo akulat kachubidun atum pen tangka subsovet sitame chipidun rintisi aning pathedun Alangli pen puthot akero ki pidun anparta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang aphanta akirap nang pipona sonte ansuse choroji pusi aning kithepen toward chulang News Text Report Karbi Anglong Live Tuwar kasalam nonason pangkri bomlang pulote chisongji pusi kether Lumbajong Youth Development Committee pen kether padopon Manja di pula pen lamding an MS Simplex Company ahin pen Kasumar Bom National Highway tuwar Kasumar Kasai Oil pen kangnan thamajok pini Lumbajong Youth Development Committee ahin pen ningkang samse chupaklang laso hut LYDC amai pudon rongphar ahin pen ningkang samse alamte kechipaklang atengke labangso tuwar kitam tangkuan aningkan pen nuni labangso tuwar kaselam non puta patang thekthelang la si LYDC ahin pen laso putak sodak pen ramlo la pen patang daprang nangji pusi hanglo sini tun kasi songo kasi CM Tuliram Ronghang ladak adai do areng do pusame itum laso tular kiso kiun pen chenglo school college pen chenglo office pen chenglo kidam laso tuar si kasi prapjin pen laso Simplex company apan adai areng tami anang pola se adai areng i NG pu semi son se gen edelo kasi prapjin pen laso tuar adai areng tami en serak nang pu kasi laso ni thompen aso game play lang porote nitum la aso se ang tong hela nitum labangso tuwar kapatang daprang jipan kidamtang arni CEM Tuliram Ronghang ahin pen pusetami Simplex Company atumaphan sodak pen therlo bonta CEM alamta Simplex Company atum lang marek tinti det si RD ki pipidet asonsi theglon longlo lasinon jasimet pen prat ke theglong from dipu post office athengnu tuwar ke wak thektik asan chomdo lasila so san chomalom non ni thom pli ang bongjong si selam le pulote LYDC ahin pen amasi claim the G la pen Simplex Company aphan patherak G pusi mai phu dhon rongphar ringje Dipu pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Pinya daba ABIRTA bangkila puan si kang ton iglo dome thagme kardom